Kia ora. This is the second of 3 videos looking at ngā tau, numbers. We will look today at how to say numbers from 11 upwards. You'll find a link to these free activities in the description panel below. Wha tekau mā iwa 49. Tekau mā tahi 11. Rima tekau mā whetū 57. Ko tahi rau 100. Ua rau wha tekau mā rima 245. Ko tahi mano 1000. Rua mano mā whetū 2007. E hia ngā aparo, how many apples? Tekau mā ono ngā aparo, there are 16 apples. Tuku hia ngā tangata I haere, how many people went? Ko tahi rau ono tekau mā rima, 165. You can find more videos like this if you look up Educos links in YouTube. Ka kite anō.